Kecil kuliah nanti kita Exodus. Kalau kita berarti terkait dengan kata. Keburang jalan lupa, bat jalan kaki. Bagi hidup Islam kata jauh, kita utrai la air. Ketian jongkrak, disuruh dunia sangat sport, snapchat, bagusan, kayak kebanyakan Islam dan ketian jongkrak. Kali kahukum, kapan yang kecil kausan, berburung di kiri depan, kamdai tanah kapal, bandal kelong kena, dan rai habara sebentar kecil jami. Kali terdekat kapan kemaru ini, bagahak kasar, berkaburung ke akwar, kisdang nalarantai. Tu menyanyi, kublai pa bahabanai iwan kemajome mentarasni, nagadonu besmomu, nagabenta kijing ada krau jome yakikme kikpa. Nisngomu yame nagabenta kijing syak shitom, kijing aikirut yalade nagabenta kijing ha kikuri. Terai ba tukerku, yai wai nongkni nongpa. Ayaki kijing start bajing yaisha. Kakaki alam, batan he pensan yalaki kumu. Pendaki de kejing klan, bakajing kemen, man nagasni. Habakit telot, bat snow tu kamen sim, tolong mame, unong ai bor, nong ai jingshlur, bat nong pen kemai. Ngidwairo nakabenta ki kuon ki kiti baro, bakindan kadolu bat nomu, bat burong ki kimi kikpa, om tang dakatin, Henry, lengba kikam. Ibu jingku roh akan jadi kelima dan dua. Nakabenta U MDC juni. Bau belai ku kuku doi kajian kesem juni. Orang ai kajing start kajing sempang ha kakam bagi tray nakabenta kaimlang kesalang. Ni dua nakabenta kajian kesem baro bagajing iye kante song yaki. Ai kajian kesem kendap da kajing asmu ku jingmut. Kajing ama kajing sok jingpek. Ni ai ti baro ha kajing sumai bagi jong. Ini asap jarsi kam, bangbu lagi jong jingku, bangidan haki doon wut jong. Ningalum lang ikijing duai jungi baro, ikijing tu jungi baro, dan bingya ong lang, kukpa jungi, ubahag ning kalong kapukut, ikateng jongi, kanwan hima jungi, kalong kamon jungi, hanggang daw kumbahag ning. Doa ini minta kejimbang jumi kepala kasih, berdoa ini keringkan jumi, mengenai ma Malaysia ini, awal dalam ini sekejimpan syoy, Henry pelagi dan wasni kepada kecigai, driver bagaha, lagu yang han kini hai, balagu yang kau jom hal Yesus, Maria baku kini jom play, kedua ini kebentar jumi kinampo, minta berkapor kecinyap jumi, amin. Kaburam, haupa berakun, berakunsi makun, kumalalong meningkong, junjumenta berabor, junam la junam, amin. Kudonu bukutang Jisu, kudonu betlem juga Maria, hafid tengpa, berukun bismillah, amin. Oh my God, I love you. I
So respected Pak Tukas Sabolkai, Vice Principal, Sister Mildred Turkey. We have with us this morning our meritorious student, Gracious Gloria Indo. Then esteemed parents, dear teachers, student teachers from Chera Teachers Training Center, all our staff, and my dear students. On this beautiful, bright day, I extend a hearty welcome to all of you on this joyous occasion of Parents' Day 2025. First of all, let us thank the Almighty God for blessing us with this opportunity to come together as one family. Today we gather here to celebrate the selfless love, sacrifices of our dear parents, and to strengthen the bondedness between home and school. We feel deeply privileged and honored to have with us in our midst Shri Bhaktidas Sarwalkai, member of the District Council of Sohra constituency. So we are so happy that you are with us here after a very long time, I would say. So we really appreciate your life, your service of leadership and commitment to the society, which is an inspiration to all of us, to both young and old. So thank you so much, sir, for accepting our invitation despite your busy schedule. We believe that your words of encouragement and guidance will truly inspire our students, motivate our teachers, and of course gladdens the hearts of our parents who are present here today. So with deep respect and gratitude, I extend a special welcome to you, sir. Let us give sir a huge round of applause. And this morning, we are honored to have with us our meritorious student, Gracious Gloria Dindo, who secured the 12th position in the SSLC 2025. So, Grace, welcome back to school. We are so happy to have you with us. And you are a true example to the juniors in our school. And thank you, Grace, for your remarkable achievement, because it is a testament of your dedication, perseverance, and passion for learning. We are honored to celebrate your success and proud to recognize your outstanding performance. Congratulations, Grace. And may your future be bright and filled with endless possibilities. So dear parents, today is the day of appreciation for your sacrifices, your patience, your commitment, and unwavering support to your children. This celebration is a way of saying thank you to you for entrusting your children to us. And we really appreciate your cooperation with all of us. And to you, my dear students, this day is also a gentle reminder that never forget, never take for granted your parents' love and hard work for you. Let your achievements, whether big or small, be always a token of gratitude to your parents. So as we begin this program filled with expressions of love, talent, and gratitude, I once again welcome each one of you present here. May this day be filled with a spirit of love, togetherness, gratitude, and thanksgiving. Dinekaliang jong kaskul hi barok away, nga priyang sobha yapi kikami
pa kibahayi ngasem kibalawan na kabantai kikuan kiti hakani kasni mapilawan tansingai ya kikuan joki kejingdon rengkat joki menta kasni kadai kejing kemen bani semua tenat dengan i mapilayawan bun badru kejing wan joki ka ayin sim ya kikuan kiti joki bani kemen pamenta kinsiyo i pisaki ya kisap kipong kiba kikuan joki kidon bat kiba kidangla ban tertibet dia lagi hari ini kisnam manuan rukunju je to ai ba blay nang kerku kedo ya kiba ro imei pa bangi hasem kiba layawan najan ban najangai jong blay nang these kijing kerku hagai gasem joki baro unang kerku ye kikam kijam joki ye kijing trei jinta joki Badru udang these ya kijingai halor kayi kasem joki baro. Once again, I welcome to all of you present here. Thank you. We thank you, dear Mom and Dad, for the love that you always give. Your care lights our every step. You teach us how to truly live. Welcome, welcome, Mom and Dad. We are so joyful, we are glad. Today's your day, we sing for you. Welcome, dear parents, our love is true. Your prayers and your guiding hands show us the way that's right and true. We celebrate your faithful hearts. This day is a gift to honor you. Welcome, welcome, Mom and Dad. We are so joyful, we are glad. Today's your day, we sing for you. Welcome, dear parents, our love is true. Welcome, welcome, Mom and Dad. We are so joyful, we are glad. Today's your day, we sing for you. Welcome, dear parents, our love is true. May God bless you in all you do. Strength and joy each day in you. With grateful hearts we stand and say, we love you more than words convey. Welcome, welcome, Mom and Dad. We are so joyful, we are glad. Today's your day, we sing for you. Welcome, dear parents, our love is true. Welcome, dear parents, our love is true. Been looking at the sky for a little while. Watch the clouds roll by, and I start to smile. And as the plane flies past, I give a friendly wave. Oh, and then I think about you. What a happy day. And I fly, fly, fly like a pilot. I'm as strong, strong, strong as a lion. I'm as high, high, high as a mountain in the sky. And I jump, jump, jump like a kangaroo. I swim, swim, swim to be close to you. I shake, shake, shake you by the hand. We'll be friends till the end. This is such a happy day. La 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 la.
This is such a happy day. Sha la 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 la. Hey, what a happy day. Sha la 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 la. This is such a happy day. Sha la 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 la. And I fly, fly, fly like a bird. I'm strong, strong, strong as a lion. I'm as high, high, high as a mountain in the sky. And I jump, jump, jump like a kangaroo. I swim, swim, swim to be close to you. I shake, shake, shake you by the hand. We'll be friends till the end. This is such a happy day. Sha la 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 la. This is such a happy day. Sha la 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 la. Hey, what a happy day. Sha la 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 la. This is such a happy day. Sha la 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 la. And I fly, fly, fly like a bird. I'm strong, strong, strong as a lion. I'm as high, high, high as a mountain in the sky. And I jump, jump, jump like a kangaroo. I swim, swim, swim to be close to you. I shake, shake, shake you by the hand. We'll be friends till the end. This is such a happy day. Sha la 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 la. This is such a happy day. Sha la 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 la. What a happy, happy day. Sha la 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 la. This is such a happy day. Sha la 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 la. This is such a happy day. The room, the room, the room is up. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. Follow me. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. Hands up, down, up, down, yeah, up,
Jong, the St. John Bosco Girls Higher Secondary School Sohra. Lagayang jami, ikina uli kanekaskan. Nishem yakane kakabuk siya, kabakraw, ban ay filay, yapi baro, kibalawan lang, kumye, siya kane kalumpong, kabagtipang yapi kane pa. Kacingatan kacangku, katni, hakane kasi, kalapalang, dasisya, kasi, kabaiku iku. Kublay shibun yapi may pa, yakapor bakodor, wapilai, shibun kamcintray juta jangpi. May pa, nislomo yakajinla jangpi, pansing mangrin, yalakalampay panghambat saat, haringkat, batni, kung kikun kikti, ilabasa bat ja, bat penhya insan, bat ayu yakasnyang kakrang, mechanism, klam jinkni. Hajingnan na dia jangki, mansya ya usla kakriyat kasyit, ban kiwi kikiyat kijur, kini baro kitempau, ya kajing anglu jangki, ban kilat, ban pa ini, siya kami kasyang sandur, kinang paninyo di, yaki umpo ni jista, yaki riyosyan hang, kibalong, kinong hikay kane kaskul. Lambat kilat na ulu, yaki, kimayit pait, kimena kamisan, kibalakloi, banik li ha kajaka ingay ipa, kiba uklay, ula shindo sindat, yaki nani, iyo yakajiye, kapapalat lam tangsi, papik kloi, manipit lam, yang kelingkor bakya, manbetelen tiyani, hafidlang bago. Susu itloi, panpalan ini, siya kami kaslam ku, kapdang buwan kiki yang kibab pinay kendu. Omtang kata, nisyaw sa banggu, bakikindram kinandaan sa kajat bendu, kini beling ba na kijus na jingkraw, jangpin pumilip pa, kemina kemisan, nilakipun kiki, diit raknasiyang jangpin. Ban harap yang dia nikini baro, kijina pa, batlan na dia jangpin, katno maktang batsusi kamisum, namar kijitang slang jinsala, batlan lidat jingyapi. May bat pa bunyi, nin amlaban siyo inyang, terkijinnya pa jangpin ini, desa tang kajingko mu, lambat kami non ador, hajing puli, nang banilaban say madan, nakasakap hang kabadon hanu. Higit pang kitbiyang, baublay ng jutku kado, papinyo, kaya kamet kapat bakya, kabit kabiyang, katitang di, papin siyang prasna siyang, panagpanhan niya kanyang kasama. Thank you, dear parents. We wish you all a memorable day and happy Parents' Day. May God bless you. May Shibun, Nakikinma School, John St. John Bosco Girls Higher Secondary School, Sohra. Madam Hathaway Colombian, Abadal Pangway, Pangway Portugal, Abakapay Kadesi. Kawan na Colombian Garabot Bablang, Bat Kabalang Basta, Hakaba, Ukpaw ng Retired Professor, Lipat Kaday, Wagang Bukal School. Daisy Kuan? Daisy? Daisy? Oi, May. Ilia Kuan? I am Cynthia, May. Okay, I'm Cynthia. Oi, pidan ka May, May. I'm not sure what epic Kuan. Tao, May.
keme. Oi, kapa. Madong shpai khon jangi de, metai la he de, ngala ka bale la no. Kapiang ya karu amar kalahian asan sapa kasmat pulih katte kapiang ya ka bale pulih lan. Ta khan ya ka bale crunch company. Daisy? Oi mai, wanang ni khon? Tao mai. Shimujuki khon. Dan kami umay pa. Ni ba ikri makate mo ba niya pala siya ba siya kapulilan na yapi. Kalan iyo kata. Kanan de. Kalan iyo kan. Kana engineer. Engineer? Oi khon. Please may, please pa. Gang malit ako ay kalan. Ya before bili balai bai tamar kale tang tak pada jepule ka kam ka apa party yapi. Tose pa, tose may. Lang malit ako ay kalan. Ya khon no. Syaks may, pa syaks ya malit ako ay kalan. Ya khon ni ka khacha pa kala wai jang phete khana ma phin bet dia ma shade ya sam. Ta. Lang malit ka kachwa. No. Please, baik me. Yang ada sihir bakal boleh kan? Wah, kalau pun kacamaru, tambah protection cakap nanti, ni hak krob ya kabel pilih kan kalan. Oh, baik me. Dah. But hadian shi tayo, nakajing bambansi, kalako mo yaki, kadba hakamensiam, kamdan man sa tiyaban puli ya kata kalan, kabag kini pa kangka gwa. Take look me. Ka crazy ka na boleh. Kana ya kapi mo, kada pakanyan. Oh, dah khon ya ka. Hui, busy. Oi nai, what minta? Ni ko lo khon ya ka ya ta. Kalau perkatin pa tambah masuk kerja uban iikling sam mga sama suway mga iiki. Totoo nga nila kalit ay kami pinaramat ko niya. Dah khon. Anda laya kitayo kiha. Kunta kalapoy kasi pagkadisi kahap balit no siya kajaka puli jangka. Daisy? Oi pa, ada teptik jantan, orang siapa? Tahu. Ajendam? Daisy kuat? Oi mai, sadam? Oh, lawan. Tahu punya no. Ya. Kikili pa, dalet ban on, dalet sangga yala kakhu, kakalinti bajna. Pagkunta, layapoy siya kata kajaka puli engineering, katang
Lalat na kanluk ng kong to the principal, Jonathan College. Kaya kendo I warden. Happy. Salat haka first floor room number 1 but in something iya kaca kasa jak ini. Atau fresh ball mah. Atai pigo. Banya, rung. Không ai như thế. Em quay slap. Xin chào nhé. Rồi, anh em đi Kecil sebagai tafsir minatah dikat kecil campur kewajiban saya ria iwadan dari sifat hukum. Tahu. Tahu. Sudah saya paham pun. Kisni dibenaran ya, baklapoy kisni bagdesi. Kadai bantu ya ke exam first year jangka. Yes, nak lepas. Pipi pas. Desi, pas ni Ay keteng jong kamdan hami. Ya, persyang yawat lang. Ni shisha kamdan Kamu ngelak feel na? Ni ngam slow nak ngai. Ya, yawat sa shisien. Ni shisha kamdan Ngelak feel deh. Amelai saya kasih siang. Berjuduk gentleman. Ya, ngiya lewat. Ngiya on ya pisha hostel. Hello? Rung. Warden nomor penumpang phone dia. Kalau ibu tak phone, orang phone sendiri. Dah. Halo, mana? Mga Daisy? Kuan, aku na. Akalan na Aman ang bagay yung result ng akong pass of it. Pifia? Kan na kuan? Ala krepi na. Tuwa ka sa uwi papa ng siyama. Wait. Ang kadesi kali istri lang tinihan ng sana ka? Tata. Tanya, Fred.
Ihap manit siya no ila ka jong ka kun na ka hostel pakasa habang nalo. Hello? Gawan mo. Pwede na. Lahat ang kasing suggestion. Okay na. Suggestion. Hey, fast what? So, super. Baby, capacity. Epa, xixi, naquele passo. E tanta gente. Happy New Year, that's wrong. Thought of me when you really Magkadisi. Wait me. Cek magkadisi kalau feel community ni neno puno. Ni, siapa? Kenapa kau angkat so kenapa yang disentil bersekolah? Bakal orang makakuali da kaway talan hakapuan kami partnership engineering ka? Wait, may tama ni ito niya kabisa ang phone mo. Daisy? Uwe? Daisy? Daisy? Dan aku yang pun tolong. Kun, bisa ni naman na pila ka engineering mo ya padre pina way na lang. Kalau niyo pagkatapang so kung dokuan ng change niya piya mechanical engineering hanay piya siya ka MSc Forestry. MSc Forestry? Kawai ka. Siya ay may katakadan. Siya dira ng university. Katakin na yung mga krang mga nan. Leisibon na yung pilapaya nga siya. Natakrekot ha na dumunta. Tata ko. Magkadaisi, kalapandap ikajing puliyatong ka na Deradan University in Forestry. Shoo, funo siya yin. Hello? Oi, Kun? Mga Daisy? Hi. Naman ang pipa kanina yung result nga yung first position na ka-class. First position! Adi ka pa berkan leban yung first position. Tata apa yung tunay ako mo? Tapa. First position? Ni ako man. Yaya ngayon isang ito. Tata, yan na. Kalaab, lalo ba tutumigig pa dyan ka? Kinwan siya no, ka.
ba filawan? Oh, aku. Hari aku berapa punya first position? Ang MVP nagtasdang kapag nalay ka ni kalagat sa pas na ang MVP. Oh, ini. Tata. Yan niya din niya. Kanwanra ya ka jingman, ba jing sarang ya la kikmi kikpa. Dada kikhuan kiyo kalat bansay madan ya kita kijingtmu babhajang ki. Bat kan ayo ya ka jingsok mansiyam, shirta ha ka jingim. Setiap kebakaran yang baru di badan dan di luar di tongeng akan pau di sumur berdei badai lembaga jindal kat kedua kebala pula yang bagi nilang baru banyadon akan di school akan di step lembaga di snai kedua bagi yoru yang di kemarin kebah shit kebarang bat kunjul bagi yo yang kemat kebah kuat kebutnya. Ngai kiblei yai principal Sister Ridalin Scheme, the vice principal, the sister Baro kibadan ha kadi kondan, the nongkai nado the lower primary hado higher secondary, the kena school but hamtam kajing kublai ke bakerpang galek sapi ikmi hikpan kasi burong kabasuk kabakmen yapi ikmi hikpa baro mengitip pagani kasi kabakerpang na kabantajong ti ka parents day ngai kublai yapi kena school ki basim banta hagi program ki bopia balas dahulu ya kan program daga tin kulir daga tin ke play ke tin duai bat nangai babaro ki program agi si tilong ki bajok nganom pendrong ya tin kran ke tama renga sikwa banya tu ibi ba hadir kumba prasnam ngalayo ya kan ikala katabu banwan yo kudat hakan di school hari ini sisa Islam di Bumensua ngajuan mangkapur mengadon ketingnya day kebajan bat kanina school ngam tiap lagi daw ayu ngam semayo ya kala kebu manganwan kanina school ke jongki dan renga perpa biding sungu ya principal wat ikinohikai di bala kenmal ya ban khot hagani ki kabakerpang kejampi itmi kipa. Kani ni kasi kaba kerpang na kabita jampi itmi kipa. Kajing mu jam ka school. Banfat yati itmi kipa kani kasi nama bapidei kita ki pillars. Bapidei kita ki research. Na kabenta ka education. Lani nakabenta ka puli kadangli jongki kun itigi jongki. Ka jingkit play. Lani kata responsibility ban penhe pensan ni kun jongki haka education lani haka puli katuti kamde tang jong tinong hikai. Bunsin kajudan kata ka mindset lani ka jing perkhat. Baha bangila pa yadi kun ki dungi sa school kari ka kamram ka jong kinong kay ban penang pensta yati mereka ta karupam perkat kalong kababakla hadu kata di jong kay tin ay tang kumba arko laipo person kajinang di start yati kun ki dungi mereka basa anta karega kamram kajampi piknik pa. Habang ang bunta kamot papilikai yaka yakin pot kisla
Henry ka don pat ka kamram ka bakraw. Ka bafi kung kikmigit pa, pinhabang ay ya ka jungit lang bat pinong hikay. Lada nga yatu ya ka rukom nede. Jong kikmigit pa, jong kaniga juk ka bamanta bat pinong hikay. Bat hakapor ka jongi bangidang na school. Kalong kabalaya per hadu kata. Bat habang ayo kung kaniga kabu, banyak keduk kumni. Apden kena school, ikmigit pa, bat pinong hikay. Najuang bagilong tik pun ki mau bersir. Hana kuli ke pun ki ban kentil ki kul kitong. Lada kini ki lai kini ki mau bersir. Kim la ban donlang haju. Minum la ban penang persa. Eki kul ki kitong. Aga juk ke jungi. Kinong kai kiyo free hand. Kiyo kamon kabalayut. Ban seneng, ban kerau, ban sempat yang ini kong dikenas tu. Nanti kalau solusi hari ini kesini, lembah kabor dong kaan, tinong hikai kindon su kabor, ban sempat dari ban syok yang ikon itu. Ban agak juga kabor ikmigit pa, agak juga kejungi ki ay, kata kabor yang tinong hikai, bakin sempat, bakin seneng, bakin kerau yang ini. Henry menta, lakala kongpong, balada kinongi kai show ini kena school, ikmigit pa in the very next day, lani hakasi ke babut, ilsawan kenroy municipal, lani kinongi kai balai show ni kulungan. Kata dari gajuk ke babut. Bakala keren tu ya kami bonsi na school, bawat ki kena school ru. Lada kamdei haka school tumpi ki kentai, ana haka school ki senrang, ki kena school ki kenroy wat ya pinong kai. Kata di kajuk kabangi ilmata. Nata kadao habang ayo kung kani kabu, ngajukan tu ya ki kumigit pa. Ngislu tenat bagi so donbox buon bangi im haga juk ka bangi ay kata ka jingi ka bapalak yam ya kikun kiki. Hi ay ban pensuk ya kikun kijong. Hi ay kata ka comfort ya kikun kijong ki. Henry ka jingi ka bapalak ka jong kikun. Teng ka penjat ya kikun ki. Nga suku baladangala ik palak ikikun. Ila aimon pala ikikun. Teng ikikun gitumi isyem tabu. Dan mentami i ke drama. Bagi kmigit pa kila ik pala ikikun. Kim suku ka eka ims haka jingim gagamki kila penbor iti banday ya ka eka bakin kwa. Kajuru bakum di kmigit pa haka nisi. Hiniban suku nado dangrit kay ka aims jong tu kena lani ka ka interest jong ikun gitu. Pagkakwan ban ong iti kaway kung pangalawang bangang kren ni ka banganay ban kren kajinghian jong ka lombri ka manri kajinghian jong ka apor ka burong hak ini diswi kalong kabah lahir hadu kata. Gila slow standard haga jingdon spa. Gila slow standard haga riam haga baik. Gila don yaki degree, gila don yaki doctorate. Henry lahir haga akor kabun. Di kena school kim nangshu ban buram yaki nomikai. Di kun gidungi kim nangshu ban buram yaki kemigit pa. Namar bangila duna yaka jinsneng ka jinkra yaki kun. Ki kemigit pa gini kisngi ngila yabun kampalat. Bangin don chu kapor bangin ay yaki kun gidungi. Bangala keren yaka diru banong.
bawatang hakapor bang yabam jalang. Yung dan bor banyak keren iwe namar bat kmi bat pa bat kun niabat na ka mobile. Yung dan bor su kamdan su kata kapor kapang inya pelot bagi kun ikti gijungi ban ong tun inya syong inya seneng ikikun. Don kikmi kikpa kibasno sarong banyak tu kana. Wadawu ngaki menta ngam jutip Kutu wali dan step wandami. Susarang manang bagi kunjungi di wandami. Ngimtiap syai kiwan. Ngimkan lisu. Ila aika free will. Oh kunjung ada kelas 9 lanangnya kali itu benda. Isusarang. Banyak tu bau kunjung kelas 6 kelas 9 lanangnya kali. Mulai untuk saya wan, mulai ayu. Baksa kowe, mentah ini kupikir kepangit tiang ban seneng ya tipu. Dilapoi kata gajuk, bangi hapan perhat, tengkeng ngalakun mai ikun, tengkeng ada ilalek sa kamera ngalakun perhat, hari ngalakun hiat untuk ngalak seneng untuk tiap ile tiap sa kamera mo. Nama kumpul lang ini kasi kata ka suicide case. Kajing siyang jogi kena, yala kajong kajing kalak slur kalak. Lai hagari kajungi kalaja. Baik kena ibadang si Muslim. Tang na benta bang ay mobile ile bansin casino yala dia. Dah gini kasi kakena kabalang kalay Islam. Tang umay ummen bayalang samla kalit no yam no. Kaya ka solution ya gani. Kaya ka solution ni. Ka solution ya gani ngalong. Bahkan ma bagi day ka jat brio, kabatit brio, kabatit. Kung kikimigit pa, ihaban pelot por, haki jingduay. Hiraban don hakanuno ka jingat. Andai di tang ublay ban ay bor ikikimigit pa, bakin senang ikikun. Duay ublay. Bunai di kabor, bakin senang, bakin kerang ikikun, bakikun kinlong di batipsi. Isu sarong ikikun di basta. Andai teng kimnya pat hagalan tiga tabi. Takadaw, ngayo kung gani ko. Bad keren. Nabar ngayo ibahagin kisi kalahya kita kalong bin. Kung ikana school Ini bersungu. Bagilang kita dembok hadu katata. Lakhang ya fi with a golden spoon no. Ye mensuagi one school. Iya jaga kejap. Isya yung slop. Nikop daga plastik. Nikop daga knop. Henday mentah hiwan school daga kali. Hiwan on ya fi hadu school. Hadu haklaw. Bak syatri. Bak jangri. You got a good uniform. Dapat yang nangka kinohikai dia aku qualified teacher. Piolot daga bagi kuat. Ikimi kikpa daga beli haga jintrai daga joki haga jindok daga jingkado joki pendiang daga betai joki kikut. Mereka nunggut nabi ibas nutu ekani daga jingkordor kabagi ikimi kikpa pilalek daga betai. Teng ikut kenhi ikimi pa. Tang supreme may pa kanya tang sigantin piang pite bom tete ekame. Teng piang pite ikimi be. Ikenhi ikimi pa yang pite bayu. Na nati kamama nga. Kata ri gajok kabamanta. Nakadaw habang ikenduk kumi. Kay kara, kay ka objectives, kabakinong ikay, bathi kitumigit pa, bathi na school, ikwa, bakindon, ya kata cooperation, kata ka junior tali, ka junior tray lang,
Habag bagi kun di jompi gila bakla. Pili baluan saki bor penyat jaga school bagi keren. Habag kun di jompi gila bakla school. Pili ban ailat egi bor penyat jaga school. Bagi report saki kini pa. Bagi ban take action ni kata. Hindi ban nila persya. Higi kun ru kajo. Hindi ban set ya gajin sisa. Nama lagi ni disini bun di kena school ke set pop pala. Ya set pop tang sumi hafalau ge bilayale kita mulai tujat. Kelas A, kelas 9 pira sopi haki plus school di jompi. Tang su provide tang su jak nanti lagi bila change ke uniform ke jompi. Bat bila fok ke civil dress bat bila let kita di balai project. Ikri pakai tiap ye. Hiong idon extra class. Hiong idon tuition. Andre kani ke future. Nah keren kani naga benta galawai gitu. Nama lada pi ka menta. Himlong di basuko. Himlong di batipri tiplay. Himlong di badang ako. Himlong di basta. Ginyo ya ka lawai ka badum. Naga benta kani. Dengan usia mereka pun, I wish all the best. Kita school, St. John Bosco High Secondary School, ya pergi kuliah pa, ya pergi kena school. I begini kasi, kalau kasi sa cinta mau, banang penklaim susu ya kani kasi ada yang joki likely ki pillars, lani ki research, ban continue yang ikut. Nah kalian kata thank you so much, sister, for this opportunity you have given to me. I hope that this will not be the last that I'll visit your school. I'll continue to visit your school, and we do hope that whatever is possible, as an MDC of this area, I will look into it to see that this school will grow from strength to strength. Congratulations once again. Nala congratulate iti makapun dengan patio ban ya kedua marhamat bahane singan Christian yafi bananget ba kajing poi gitu isya kan ikatong kan nongru kan nuksa yapi ki bandangele ya kan exam bala dadam ganru hakan ikasnam ko banwan. I do hope that it will continue ba haka SLC exam on sa Donbiang, even one had a top 20. But nakalian ko as long as I am the representative of this area, I will continue to give this award for the ministers today. Jadi kapon ngan ay ka momentus, but ika pisa ka balong sipo ya ka nakabantay Princess Gloria Lindo. Feeling down, you pick me up. Sing, oh, oh. And when my heart is feeling empty out, you fill my cup. Oh, oh. I just wanna say thank you for the way you love me. I wanna say thank you for the way you love me. I just wanna say thank you for the way you love me. I wanna say thank you, just wanna say thank you. Yeah, you thank you, Here we go, verse 2. I'm grateful for the way you've been a friend to me. Sing, oh, oh, and even in the deepest, darkest night, you help me see. Sing it out now, oh, oh. I just wanna say thank you for the way you love me. I wanna say thank you for the way you love me.
sur ka sing hai tong 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 ki sur ka doi tarawa hai ting 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 kan wat ki sur ka sing hai tong 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 ki sur ka doi tarawa hai 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 Kaso, rendiamo ka, kiriam ki bet wa chatara, yusling yusbong wa kapali, giwa yo chong kun yo chong kya, setlak berthai wo te make ji, ne kim ne bet kat kam ka the story ti, mungkin ne pensa ya ka the story ti, tak swa ta ko ne chuk yang ilahi, setlak berthai wo te make ji, ne kim ne bet kat kam ka the story ti. Setelah berhai ultimate key Dia mereka come cut the story Bat kirana kisin yung iskun Semreng bat kimrat ya pagi kinun Kiriat ki bajeliu kisat ki bajrong Waduh ki bajai jai rupa ki ay sono But you ain't gone You're not out of and wonder you can't see you Riba to dagas pa riba to dagasan Riba lamang terbawasan
Lombardatin sa kapito Pitaw ibon ilat Bater Napangan ng kiyo sa zombie Ay kapyang bangge Kublay Sibon Iya piko may kuba Pilapon Laka Pipan heaven sanya nga Hakani ka bertay Di mapipa long play Ya jing iet ka shisha Karena pihan yo pura Yang nga pi-ay Kabababan bazana Yang nga pi-telan Pinambyang pendap kerhaya Liligan ng glad Ligi jing seng jing krap Ya jing leta jong pi Kublay shibun may batba Watch me, okay. Watch me,
मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी जगी धड़कन नहीं जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है ये लम्हा कहाँ था मेरा अब है सामने इसे छू लूं जरा मर जाऊं या जी लूं जरा खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा मर जाऊं या जी लूं जरा
हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। मोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। मोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के दिन के अंबर से चुन के, अंगना में फिर आ जा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना, ओरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया, अंगना में फिर आ जाए। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। तेरे पंखों में सारे सितारे जलूं, तेरी चूनर धनक सतरंग बुनूं, तेरे काजल में मैं काली रहना भरूं, तेरी मेहंदी में मैं कच्ची धूप बनूं, तेरे नैनों सजा दूं नया सपना। ओरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया, अंगना में फिर आ जा रे। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया,
अंधियारा है घना और लहू से फना किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आ जा रे ओरी चिड़ैया Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Katintian May. Kadai katintian, kabachantang, hakane kaslaperte, baladag krenka. Haka lumbrio manbrio, ukuan kasikara, ni sotur shaika. Kakintian May. Kajnai bat ngam jalio, haka lumbanyang mandanyang, bala sander na dukwa kakni, haba usopat ka, labdeng, na duba ikunno, ila longdo longsnam, haplakuan kakni. Kajengkit kri kabakraw, katilpang bayat ukpa pat kami, baki shat kman shat sampa, bandip, balasang lapun, ya ikunung hadian, balasang ya kalongyeng longsam. Kalongkme longpa, kalingkor bamla tuk tarajo, kabantak sambay, balasang, ikala long usopet ka, man pinis no pateng, ya kalongkor longka, Hukumandrio. Ni da snow eat, but snow kya kata, la dangi kot, may, la ne me, mommy, daddy, ne ma. Mashu karlanti, hikintia nang no re. Henry, tu burong na du rampe, usopat ka, man pinas no din, da kakintien may. May, pa, ni kufikun jongpi, ni don ban penpau, happy, hakanekasni, bakarpang jongpi. Dongin nyepek bat isngap. Marsin kaya ngapit, siya kanigas lapit kay, siyag jongki ka punchut, hala siya diyang tipiyang pito. Pupa, pupa, aija, ya ikun ba ye jonga, mom, kap. Sha penang kun ha la pe ime, tuyat rumwen kun ban yamat kiwe tang ban ri, la ako la burom tang bangat kakit ko pe. Bên kan nghiêu kan riang kun bat pin shat pin kan, ban ba ka bok lu sep kun bat pin don kamay tang ban ri, la burom la ako tang bangat kakit ko pe. Habang amla, balya danjang, ngapang baa jingbang, ayo ngayak, banyang, iwe jonga. Habang ngaur, ngakalanku, yang malu, bawan kindu, ban kejar bando, ge bat bantu, ime jonga. Bai kai baa kli, kak ting kasi, lay ban i. Bantu wai du, nadu tangi, shamay jonga. Benda banyak depim asyu, pipang pikro, uli usyu, mangaya pi, mandri kedu, temai jonga.
Email te email, ipa te ipa. Dari urmi ha, ipang meswar, itngan na jing ed, email ba ipa. Kidai kijing shai, ipa thaba hani, but ipa yadayani nabapor shakapor. Rakhe
ngọc này sẽ tia sọt làm hai thống hát chi thăng. Here we go. 1, 3, 4, 6. You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, very no. You said no, no, no. I said no, 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 no. No, 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 no. Well done. Balik ini kena skap ya. Jangan hati dia wana misi yang kena biru. Oh, come on. Cheer for the parents! Here we go. Girls, please cheer up! Come on, parents! Stand, come on. Girls, cheer up for the Young mommy. Snow sheet kini ngikun samla kin tapti nam tak ni para jam. Stop. Huli lang. Stop. Okay.
3 shares, 2 winners. Yes. Okay, here we go. 3, 2, 1. Okay. Final round. 1 share and 1 winner. Come on, cheer! 1, 2, 3. Come on, cheer up for them! Who's gonna be the winner? Who's gonna win? Okay, last You can do it! Another time! Okay. Iba Jo lagi nongki kapten bisa batahin kamu nama. jingiadonlang kongsi. Give it a round of applause! Now it's time for the fathers. Ini Jo Isandra Baret Tongshey na kelas 5. One, stop, go. You can do it! Thank you, Papa number 1.
jiwaja. Por chupi ke wanja, por siapang cipai para. Ukilok ijolaya bangkana, cium cisem uyat men siapa. Ikenna gola cek ikenna skol, waro uyat chan hey sur, teman kenro. Ini personal show, jika prize di Anya Sundan, berjob tadi nak kalian inongpai di Bares, di nakot sister vice principal military nak ayah prize hari berjob. Sister, please, Bares. Saya ingin kasih makannya. Thank you, sister, and the rest for taking part. In Ghana, the sister principal, the sister Regal scheme, and I have a prize in the from Share. Thank you. Good afternoon, everyone. It is truly an honor and a pleasure for me to stand here on behalf of our school to propose a vote of thanks on this beautiful occasion of Parents' Day. First and foremost, we raise our hearts in gratitude to Almighty God for His countless blessings upon us today, without which this day would not have been possible. We are deeply grateful to our chief guest, Sri Tita Starwal Khan, MDC of Sohra constituency, for gracing this occasion with your presence. Sir, your valuable time, your words of wisdom, and your encouragement have truly been an inspiration to us all. A heartfelt thanks goes to all our dear parents. Your presence here means the world to us. Thank you for sparing your precious time to celebrate with us. You are the pillars of strength, guidance, and love in our lives. Your unwavering support shapes not only your children, but also strengthens our school community. To all our beloved moms and dads, we are forever grateful. Our sincere thanks to our respected principal, Sister Ridalyn Steele, Sister Mildred Terpil, Sister Karen Kurba from primary section, and all our dedicated teachers from the 3 sections. Your commitment, guidance, and tireless efforts have made this celebration a grand success. This day is a true reflection of your teamwork and dedication. We also extend our gratitude to the student teachers from Chera Teachers Training Center for your valuable assistance. Your presence and support have been of great help to us. Thank you. We are thankful to our past pupil, Gracious Gloria Dingdor, for being with us today. You are a true inspiration to us, having been a topper in SSLC.
A special word of thanks goes to our MCs of today's program, Nailawan Parian, Pidabhashisha Nongpinri, and Lasandabyang Kongsit, for conducting the program so smoothly and gracefully. We also thank our dear friend, Annabella Wendy Nyota, for delivering a wonderful and meaningful address. Our heartfelt thanks to Sa Amjad, Sa Alberic, Sa Caspawel, and Ba'lach, who were in charge of the sound system, ensuring everything went perfectly. We are also grateful to our helpers, Ba'arid, Ba'yalam, Ba'bis, and Kong Mary Rose, for preparing a delicious meal for our parents and guests. To all my dear friends, your active participation, enthusiasm, and energetic performances have made this celebration truly lively, memorable, and special. Lastly, I thank each and everyone, whether on stage or behind the scenes, who worked silently yet wholeheartedly to make this day meaningful and successful. Once again, thank you all for being part of this joyous celebration. May the love, unity, and bond between parents and our school continue to grow stronger with each passing day. Thank you, and God bless you all.